لنيل ثقة مجلس النواب. حکومتا نو یا عراقی کو بسروک وزیرتیا عادل عبدالمهدی هات آوا کرن وکی حمولاتین جهان و هرمی لترکیه جی جنیز واته شوپاندن بردف که وزارت دروای ترکیه حمی اکسوی داخویانی که بلاف کر و گوت ام آمادن لگل حکومتا نو یا عراقی بخبتن و دمجارن وک آرامی اولهی و بنسازیه دا امی پشکری بدن حکومتا نو پسپور باله دکشن سرسردان وزیر دروای ترکیه با عراقی کو بریا آوا کرنا حکومتانو پیک هاتبو و دبیجن انقرنا حکومتانو برینی دبینه و ددن دستین شانکرون کو پیوندین Ankara و Bağdayı jî ve ber başfune va biçin. Ve Türkiye baştan itibaren şunu söyledi. Ankara seri proseye hilbijartinin Iraqê hetan ha, her tim vê tiştê got ku kê hikûmetê damezrîne ji bo Tirkiye ferq nake û Tirkiye de amade be ku bu yê hikûmetê re bixebite. Demam kabîneyê nû dinêrin, em dibînin ku kabîneyeke teknokrat e û niha helwesta Ankarê erenî ye. Ji sala 2016 û vir ve di peywendiyên Tirkiye û Iraqê de li gel hin alozyan pêşketineke heye. Li gorî min başbûna peywendiyên Ankara û Baxdayê wê bandorên erenî bide ser pêşketina peywendiyên Ankara û Hewlêrê jî. Laliyedin د حکومتانو یا عراق داوی چار وزارت به بپاره کردان لترکیه پسپورین کو وی روشه ارینی دبینن بالی دکشین سر پیوندین انقره و هولیره و دبیجن اویک بیگمان و باندوره که باش به سر پیوندین هر دو آلیان. Türkiye açısından Erbil'in Irak siyasetindeki belirleyici rolü Bu Ankara ile Irak'ı rol u giringiya siyaseta Kurdan zeydan neguheriye. Med avakirna hükümeti da jidid ku bê Kurdan siyaset li Irak'ı nameşe. Em dibînin ku aloziyên di dema referandumê de tên sererast kirin. Lewra nemimkin e ku ev polîtika bimeşe. Ji loma jî qonak bi qonak peywendiyên Tirkiye û Herêma Kurdistana Iraqê baş dibin. Lewra Ankara li Iraqê Hewlêrê wek aktoreke sereke dibîne. Li gorî pêşbîniya min dê peywendiyên her du aliyan baştir bibin. Her wiha ez bawerim piştê demekî wê serdan û hevdîtinên payebilind çi dest pê bikin. پیوندی و دانستاندنین باش ین ترکیه و کردستانی کو پشتی رفراندوم سرخوبونی هنک آلوز بوبون چند مهبری به سردان فرمی یا سروک وزیر هریما کردستانی نچروان بارزانی با ترکیه جاردن کتبو روشک ارینی پشتی آوا کرنا حکومتانو یا کردستانی ناته چاواره کرن کو پیوندین هر دو ولاتان پیشتر بچن. عمر سنمس، کردستان 24، انقره.